Ulangi contoh. Puraka mapang ngaji di pesantren tak mangkoso. Nasabak iya kuka pesantren dede imangkoso monro. Tabarajai ka dampe matenganga mapang ngaji kulek baka yolona anak-anak tak makun reye. Matenganga mapang ngaji tappa masolang isak daku. Walhasil upuadangi anak-anak tak. Maka dakakna tolong ambilkan air minum. Nasabak masolang isak dae. Tapa engka nasalah sedia anak lari mesuk lo sapa uai. Tidak lama kemudian engka ni romai pole tiwi uai si botolo dengan merek Le Minerale. Utanemi maka dakakna kenapa Le Minerale? Nabali maka da anu ustaz sengaja Le Minerale karena Le Minerale ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia hedendre laponganana de na langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Tapi sapa ilek biriolo penne-penne. Engka mani penne-penne naruntu nainappa napatadangi riasek na penne-penne nainappa nataro rioloku. Sitongenna madeceng upahanna gaukna ya helaponganana. Tapi sengaja kak makutana. Maka dakakna kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Maka dakak magi na mala ko penne. Na suruh ko mala uai. Ternyata mappe bali ia helaponganana maripo pappe balinna. Dua mi ada na pau. Ia ro lagi mak bahasa arai. Tapi si senaweng kalinga pappe balinna kerek bulu-buluku nataro. Aga sabakna. Nasabak wetuku makutana maka dakakna magi na mala ko penne. Na usuro ko mala uai. Ternyata mappe bali maka data diban wa ta'ziman. Makiade nenia mapaka lebih. Gangkana weng kalingana ya ropa pebalina materu upu adam maka dakakna jaga itu, pelihara itu, karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalenna kesempatan malebbi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiatta iya maneng sininna guru-guruta iya purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe. Nekia giling-giling tanga ispandue. Ternyata tema yang diangkat oleh panitia adalah Rasulullah teladan sejati dalam menebar kasih dan sayang rahmatan lil alamin. Narima kuanna naritu insyaallah untuk pamulewi ceramata rilalenna yewennie engka dua ayat melo irampe ia engkai mak jello ri alek birenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama makadai fongallahu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betuanna de nariutu suko Muhammad sangadinna mancaji pamase lori sininna alangi. Berarti berdasarkan ia rodendre ayae ripahangi rimakedanna nabita pamase. Ayat yang kedua di dalam surah Ali Imran, maka defongallahu subhanahu wa ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Maka defongallahu ta'ala nama jepunna pura riwerengi pappenyamet tomatepe rigau engkan nariutusui salah di nabi ripallawangenna. Berarti berdasarkan ia rodendre ayae ripahangi rimakedanna nabita pappenyamengi. Upakulingi ayat pertama mak jelloi rimakedanna nabita pamase. Ayat kedua mak jelloi rimakedanna nabita pappenyamengi. Hanya saja engka asilengenna ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai rahmat, maka defongallahu ta'ala lil alamin pamase lori sininna alange. Nekia ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai nikmat, maka defongala ta'ala alal mu'minin pappenyamengi lori tomatepe. Upakulingi pamase lori sininna alange nekia pappenyamengi lori tomatepe. Pertanyaan agar hikmana. Ternyata maka detopan ritata itu memberi isyarat sebagai orang beriman semestina wekadua ki sukuru. Sebagai orang beriman semestina wekadua ki sukuru. Sekali nasabak pamase dan sekali nasabak pappenyamengi. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pamase lori sininna alange. Betuanna ada pamase ia engkai natiwi nabita sebenarnya diperuntukkan bagi seluruh alam. Nekia ia weddinge lolongengi, ia weddinge penedingiwi pappenyameng poleri pamase ia engkai natiwi nabita ia naritu tomatepe. Sebenarnya rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diperuntukkan bagi seluruh alam. Tetapi yang bisa merasakan nikmat dari rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah orang-orang beriman. Karenanya bisa jadi engkau tahu deneng kanaitai nabita. Engkau tahu deneng kanaitai nabita.
nekia nasaba engka tepe rilalenna atina nasabari na penedingiwi ia ropa penyameng engka ngenna nabita. Tapi engka tahu pura naita nabita nekia dena penedingiwi ia ropa penyamenge nasabari wetunna naita nabita dek nasibawai tepe rifuang Allah Ta'ala pada enna Abu Lahab, Abu Jahil dan abu-abu yang lain. Pura naita nabita nekia mereka tidak merasakan nikmat karena ketika melihat Nabi tidak disertai dengan keimanan. Karenanya mudah-mudahan engka ngetak maneng hadir mak depungan rilalen na yeweni mancaji wisaba na pedek mencet tepek tak rifuang Allah Ta'ala sebab hanya dengan imanlah kita akan merasakan nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naronasen nabita tuba limar ra'ani wa amana bi summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Upuk paha tau purai mitaka nama tepe irialeku tapi liwak piupekna tau matepe irialeku namuni dek nengkanaitaka. Karenanya mudah-mudahan engka manengi tama rilalenna iya rodendre golongangi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Reweki mites pandue rahmatan lil alamin. Taparajeka dampeng. Mompoi pakutana ripallawangenna topan ritata pak bahasa arae. Makeda agaro kira-kira sabakna nabacana iya rodendre ayae makedai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pakutanana topan ritata makeda magiro naribaca rahmatan magi nade naribaca rahmatun iyarega rahmatin tapi magi naribaca rahmatan. Taparajaika dampeng idi purae masikola ara apalagi nareko pura ki ma pesantren termasuk pura ki masikola di daru dakwah wal irsyad biasa ki mak guru riaseng i'rabe pelajaran nahu dan saraf. Ternyata maka de topan ritata illa rahmatan magi naribaca rahmatan nasabak telu sabakna. Tiga yaro telu satu ibacai rahmatan nasabak posisinna riasengi halun. Yang kedua ibacai rahmatan nasabak posisinna maf'ulun bihi. Yang ketiga ibaca rahmatan nasabak posisinna maf'ulun li ajli. Ya ro idi amenge biasa ki bingung agar ya maf'ulun bihi agar to ya maf'ulun li ajli taparajeka dampo make dari pekna magiro rahmatan ibaca rahmatan nasabak telu sabakna magina telu sabakna nasabak telu meto hikmana. Aga akatana makedai satu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ko Muhammad sangadinna mancaji pamase lori sininna alange betuanna yaro alena nabita pamase. Upakulingi watakalena nabita pamase. Yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin betuanna yaro natiwi nabita pamase. Dan yang ketiga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin riutusu inabita
untuk mantaraki lolongan ngipam masewe. Bahasa ripetna alena pamase iya ronatiwi pamase nenia nantaraki lolongan ngipam masewe. Upakulingi paima alena pamase iya ronatiwi pamase nenia nantaraki lolongan ngipam masewe. Pertanyaan maraga akatana. Satu, alena nabitta pamase. Pribadinya Nabi, dirinya Nabi adalah rahmat. Pertanyaan tege dasarna, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Puang Allahu Ta'ala dena pabinasa iromenan rupa tawe wa anta fihim selama engkamu ko Muhammad ripallawangenna. Maka defong Allah Ta'ala selama engkai nabita ripallawangenna umatna, maka Allah tidak akan pernah membinasakan mereka. Gangkana engka sahabat taparajeka dampe engka sahabat riasa pangulutta Malik bin Sinan. Engka sahabat riasa pangulutta Malik bin Sinan. Suatu saat nabita berbekam. Mak bekam inabita napesu idarana. Selesai nabita mak bekam noli pangulutta Malik bin Sinan. Maka de nabita Malik alai iya hedaraku nainapa lokka kol lemmai isaliweng. Walhasil Malik bin Sinan nalani darana nabita nainapa natiwi mesu. Tidak lama kemudian tapa engkain rewo pangulutta Malik bin Sinan mangolori nabita. Nama kutane nabita makeda Malik tege mutaro daraku. Maka de pangulutta Malik bin Sinan surona Allah Ta'ala utaro idaramu rionro de gagam misengi sangadinna iya minafuang Allah Ta'ala. Tapa maka de nabita tega memang imutaro. Maka de Malik bin Sinan syarib tuda maka uinungi daramu. Ternyata Malik bin Sinan nainungi darana nabita. Pertanyaan, magiro Malik bin Sinan nainungi darana nabita nasabak nayakini wiyaro dendre ayai. Maka dafong Allah Ta'ala dena pabinasai rupa tawe selama engkamu koripallawangenna gangkana nainungi darana nabita sambil meyakini. Maka damaku kwangeri watakkaleku engkani darana nabita rilalenna tubuku sehingga mustahile napa binasa ka pong Allah Ta'ala. Karenanya maka de nabita man khalata dami damahu la tamassuhun nar. Nigi tahu si campur ni daraku si bawa darana mustahile ni tunagesa apin naranaka. Alep birennaro pamasena nabita. Contoh kedua, watakkalena nabita pamase. Engka sahaba riasa pangulutta Abu Mahzura. Engka sahaba riasa pangulutta Abu Mahzura. Sebelum lanjut kisah Abu Mahzura, engka sedi keunikanna pangulutta Abu Mahzura. Aga yaro Abu Mahzura nareko engka tahu mewai siruntu tuli makutane Abu Mahzura makedamaga ni karebanna yanu. Nareko ianu yewa siruntu tuli makeda yaro yanu maga ni karebanna Abu Mahzura. Abu Mahzura yewa siruntu yanu nakutana. Yanu yewa siruntu Abu Mahzura nakutana. Gangkana masalah sahabae. Ada apa dengan mereka berdua? Gangkana engka sahabat lo makutana ku pangulutta Abu Mahzura. Maka de Abu Mahzura magiro nareko iko yewa siruntu tulianu makutana. Nareko ianu yewa siruntu tuli ikotosi nakutana. Ada apa dengan kalian berdua?
Maka dia Abu Mahzura engka sabakna. Maka dia sahabat aga ya ro. Maka dia Abu Mahzura sewa wetu. Tuda ngak sifat telu. Maka dia Abu Mahzura sewa wetu. Tuda ngak sifat telu. Iga ya ro telu Abu Mahzura, Abu Hurairah, si bawayanu. Apa kulingi? Abu Mahzura, Abu Hurairah, si bawayanu. Tidak lama kemudian, tapa engkai Nabi tapole, mak bereseleng. Selesai mak bereseleng Nabi tapa makede Nabi inna akhirakum mautan finnar. Nama jepun kak dimondrie mate poleri iko telue kak dimondrie mate poleri iko telue finnar ijami ngitamak ranaka. Wow. Masih lengi sahabat. Nah sebab biasanya Nabi jamina masuk surga. Tapi tak pakai dan Nabi yang paling terakhir meninggal di antara kalian bertiga masuk neraka. Maka de Abu Mahzura iya naro sabak na tuliwakku tanangi kareban na yanu. Na sabak mate ni Abu Hurairah. Berarti sifat dua mana? Oleh karenanya tulimakku tanah ka engkamu pigayanu. Na sabak na reko engkamu pianu berarti masih ada harapan. Tapi na reko mate ni yanu berarti iya na tumacilaka. Na akuasan na fongala ta'ala yolo imate Abu Mahzura nayanu. Berarti yang masuk neraka ia naritu yanu. Pertanyaan, iga ya royanu. Wakulingi, iga ya royanu. Ternyata make de topan ritata sengaja irahasiakan asenna iya royanu sebagai isyarat maka dade na wedding icurita atunangan pada taripancaji. Nah ya apa na je ya apa saya ini kalaman na turu pusat nama curita. Nah sebab masih pak metos sedih. Taparaja kadang itu isyarat bahwa betapa tidak bolehnya membicarakan aibnya orang lain. Rewaki di Abu Mahzura. Iya ro Abu Mahzura nareko macukurui maka lalai modele gemekna. Iya ro Abu Mahzura ku macukurui maka lalai modele gemekna. Nasabak ku macukurui ulu imondinna mitulina cukuru. Deneng kana cukuru iyoloe. Gangkana maponco imondrie gondro iyoloe. Bahkan menurut riwayat ia ro Abu Mahzura kutudangi nana bukai patutukna ulunna tak dena ia ro gemetna yoloi na rapi tanan lampe na ro gemetna gangkana masih sahabat nama kutana ri Abu Mahzura maka dae Abu Mahzura magi napa kuro modele na gemetmu maponco imondri gondro yolo ajak tak bayangkan ni modelnya. Ternyata maka de Abu Mahzura engka sabakna. Aga yaro maka de Abu Mahzura wetuku mula-mula tamak seleng. Upuadai dua kalimat syahadat riolona nabita nama teruka najello nabita mancaji pak banna Masjidil Haram. Nah ternyata ia rewetue na capu-capui uluku nabita. Gangkan nama teruka mania gemek purai na capu-capu nabita de umaelo cukurui nasabak de nama elok palenya bate passapunna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untunna nabita de na capu manengi ulunna. Pertanyaan, magiro Abu Mahzura na de nama elok cukur gemek yolona nasabak dek nama elok palingnya ibate passapunna nabita nasabak nayakini maka da iya robate passapunna nabita bate limanna nabita pamase pole rifuang Allahu Ta'ala. Tapi idik maku kuangen lewat dingit maku tanah jadi maga ni idik nah dek ni gaga nabita
berlaku mupa gaya rodendre aya maka dade naripa binasa rifong Allah Ta'ala wa anta fihim selama engka koripal lawangenna taparajeka dampe maka de topan rita tapat tafsirewe secara fisik de igaga nabi taripal lawangenna ummakna tapi secara ruhiyah sumangetna nabi ta weddingi hadir ripal lawangenna ummakna upa kulingi watakkalena nabi ta memang dek ni gaga hadir ripal lawangenna ummakna nekia sumangatna nabita ruhaniyanya nabita insyaallah weddingi hadir si bawewi ummakna. Pertanyaan kapan itu? Maka de nabita ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Maka de nabita de gaga tahu mak bereselen rialeku sangadina parewa inyawaku fong Allah Ta'ala gangkanna ubali bereselenna tau mak bereselenge rialeku aga betuanna kumas salawaki nan nia mak bereselengi lori nabita sitongenna engke tu hadir sumangetna nabita bali bereselenna ummakna yana tu dendre wetu nai baca barasanjie pada tetongi baca asyaraka yaro asyaraka kasidah menyambut kedatangan Rasulullah tapi tengerangi dendre sebelum ibaca asyaraka engka tu dendre muka di mana agar muka di mana dendre asyaraka ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salamun alaika nabinna fong Allah Ta'ala asalamar lauriyalemu ya Rasul salamun alaika surona fong Allah Ta'ala asalamar lauriyalemu ya Habib salamun alaika toripojinna fong Allah Ta'ala asalamar lauriyalemu salawatullahi alaika pammasena fong Allah Ta'ala lauriyalemu bu sengaja woli pangkamak bicara tawarajeka dan pengelo kamak kutana kumakedaka asalamar lauriyalemu kira-kira mabele garo macawe i pakulingi kumakedaka asalamar lauriyalemu kira-kira mabele garo macawe i engkai garo dei engkai nah sabakku dei makke de lauriyalena tapi makke de lauriyalemu gangkana makke de topan ditata huruf kepe huruf kaf kepe ia engkai riwereka da salamun alaika riasengi kaful mukhatab huruf kaf yang menunjukkan lawan bicara yang berarti yang diajak berbicara hadir di depannya orang yang berbicara. Ya natu sabak naku matahiyaki mak bereselek itu di nabita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum riyalemu nabinna fong Allah Ta'ala. Maka de topan ditata kutabace ya ro ajak tabaca bawangi. Maka dia topan ditata kutabaca ya ro assalamu alayka ayyuhan nabi ajak tabaca bawangi. Tapi tarasakan iri lalenna atita ahaderekenna nabita baliwi bereseleta. Maka itu berarti untuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad kuncinya ia naritu tatare mega salawata lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nahedendre maka dawatak kalena nabita pamase. Yang kedua
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ko Muhammad sangadinna mancaji pamase betuan na ada ia ronatiwi nabitta pamase. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran kasih sayang. Ya nais pandu ewe. Teladan sejati dalam menebar kasih sayang. Betuan na ada. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran rahmat yang membawa kedamaian dan kasih sayang di tengah masyarakat. Karenanya taparajeka dan kalau ada orang yang menyampaikan agama namun ternyata menebar kebencian, memecah belah umat, merusak persatuan, sebenarnya dia sangat jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dampeng walangi contoh sewa wetu tudangi nabita si bawa sahabatna di dalam masjid tapa engka Arabiyun pole ya senge Arabiyun arak pak bulu ia ro bahasa arak na ara dua riasengi Arabi si bawah Arabi kuma kedai Arabi arak kota ya roh tapi kuma kedai Arabi arak pak bulu ya roh ternyata ya roh engkai pole Arabi berarti arak pak bulu ya roh pole materuk tamak di dalam masjid nainapa masem paja sunnah 2 rakaat. Selesai masem paja sunnah, baca pak doangan. Nariwetun nak baca pak doangan, malopo sak dana. Gangkana ya ropak doangan na, rieng kali ngari nabita. Nekia wetun nak baca pak doangan, maselengi nabita mengkalinge pak doangan na. Pertanyaan, magina maselen nabita? Nasabak pak doangan na ya arab pak bulu lain dari yang lain. Pertanyaan, agama itu pak doangan na, maka de pak doangan na ya roden re arab pak bulu Allahumma arhamni wa Muhammadan puat tamaseika nanniya tamaseitoi nabita wala tarham ma'ana ahadan nanniya ajak lalo nagaga tolait tamasei. Maka laletonga pak doangan na maka dia pak doangan na puang tamaseika nanniya tamaseitoi nabita na ajak lalo nagaga tolait tamasei. Wah, maselan nabita na inapar yolli maka nabita ya fulan anu adepe komai si senama depe tapa maka dia nabita iya tu pak doangemu na cikeriwi anu masagenai aga sabakna pamasena pong Allah Ta'ala liwa sagenana magi mu cikeriwi i komisi bawa iya ternyata selesai ipang ngajari ia rodenri arak pak bulu tapa masih ke iteme pada lek baru kapang iya denre mendre di pak barasanya tapi lola dekat sedih tamak WCW atau pelari kak mesu tabaraje kak dampeng ternyata selesai ipang ngajari tapa masih ke iteme walhasil tetongia rodenre arak pak bulu naina pak joka lauri siku nama siji si senana rapi siku nama siji materuk temeri dalam masiji maka tetong mana sahabat macai engkatona sahabat elok lepai naulena temeri dalam masiji tapi pertanyaan aga nagau na nabi tayrawatu kunihe ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ajaran kasih sayang macai mana sahabat pertanyaan aga gau na nabita ternyata make de nabita da'uhu taroni olo teme maka de nabita taroni olo teme aga sabak na nasabak desa dinari ulek bayangkangi na rekomat tengangi teme na tapai tetek cekona
Yang kana makede Nabi tada'uhu tarani yolo teme wahariku ala bolihi sajlam mimma lokano mala uwai si panteng nai napa bolo itemena nasaba uwai si pantenge fa innakum tub'atsuna muyassirin karena kalian diutus memberi kemudahan walam tub'atsu mu'assirin kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Pertanyaan, magiro Nabi tadi nama cai mana nih sahabat ternyata maka de topan ritata macai sahabat wajar de nama cai Nabi ta wajar to tapi mengapa sahabat marah Nabi tidak marah maka de topan ritata nasaba iya ronai tae Nabi ta si salai nai tae sahabae. Aga betuanna macai sahabae nasaba kesalahan nami tawe naita. Temeri dalam masjid gangkan nama macai dan wajar kalau marah naulena engkau tahu temeri dalam masjid. Karenanya wajar kalau marah. Tapi magi Nabi tade nama macai nasaba iya ronai tae Nabi ta tania kesalahan na tawe tetapi ia ronai tae nabita iga tahu mebu kesalahan aga betuanna ia ro tau temeri dalam masjid arak pak bulu tomadodo pengalamanna gang kana wedi jaji dek nai sengi makeda kesalahan palik na jamai. Jadi narekok napa kuling dendre ibu sekca maka data wajah ipajata wajar. Wajar. Tapi Nabi ta ternyata dek nama cai nasabak Nabi tidak hanya melihat kesalahan tapi Nabi melihat siapa yang melakukan kesalahan ternyata arak pak bulu tomadodo pengalamanna bisa jadi dek naisengi maka da kesalahan palik na jamai. Ia to naro iya kumat ceramah ka natapa engka tahu mak bicara insyaallah dek matu umacai nasaba upahangi mak kedaya ro to mak bicara arak pak bulu ya ro. Hadirin yang dimuliakan Allah, iya nahe Nabi membawa rahmat pamase nati wirengi Nabi ta. Oleh karenanya itu memberi isyarat, jalankanlah ajaran agama ini penuh rahmat, karena memang agama ini membawa kedamaian dan kasih sayang. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, alena Nabi tapamasei, iaronatiwi Nabi tapamasei, nenianantara ki Nabi talolongengi pamasewe. Aga betuanna itu memberi isyarat, ku elok ki salama, upak kulingi, kuelok ki salama, kuelok ki lolong pamase se di kuncina. Aga yaro ittiba'ur rasul akacoe ki rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai penutup engka kesimpulan elok orang peangengi. Maka dai ku elok ki salama akacoe ki tapi kuelok ki malebi ake ada ki wakulingi kuelok ki salama akacoe ki tapi kuelok ki malebi ake ada ki aga betuana wedi jaji engka tahu makacoe ne kia makura pangaderen. Insya Allah selama najamai salamat nih. Tetapi tidak semua yang mengerjakan agama itu mulia. Nasaba ia panawat di malekbi nareko makiade jamai agamai. Walangi contoh. Orwane mas sempajang. Ternyata utuna mas sempajang ia hela pengorwane macam cambi mi bawang. Baju dalam. Nain apa mas sulara lepis. Pada sularak na ketua panitia.
Nah sabab macenek na lo molu na paku runtuk ketua panitia masularak lepis. Gangkana malah kak kesimpulan maka dah betul-betul ketua panitia serius mengurus acara gangkana dek kasih na sempat malipa masularak lepis materu untuk memastikan acara ini berjalan dengan baik. Tamaraja kak dampeng orwane mas sempaja macam cambi nenapa masularak lepis. Pertanyaan, esagaro kira-kira sempajana. Macam cambi nama masularak lepis. Esa tu deh. Esa. Magina esa nasabak tatutuk ni urekna. Urekna orwane mapamula posi letu utu. Berarti ku macam cambi ina masularak lepis tatutu ni urekna. Bahkan engkalalo pendapat maka da urekna orowanewe dena pamula posi letu utu. Tapi urekna orowanewe sewa ia engkai ripallawanganna posi nana utuna. Aga yaro? Yaro? Berarti nareko macam cambi nama sularak lepis insyaallah esani sempajanna. Tapi matuk kusubui. Lokaki mak bere jamak ku masih jie. Natapa engkatonge jamaah pole makuro modelekna. Insyaallah esa sempajak bere jamakna. Tapi kemungkinan besar engka jamaah mete di lalengati makeda malase kapa? Aga sabakna najamai agamae dek nasibawaiwi pangaderen. Ulangi contoh. Puraka mapangaji di pesantren tak mangkoso. Nasabak iya kuka pesantren dede imangkoso monro. Tabarajeka dampe matenganga mapangaji kulek baka yolona anak-anak tak makun reye. Matenganga mapangaji tappa masolang isak daku. Walhasil upuadangi anak-anak tak. Maka dakakna tolong ambilkan air minum. Nasabak masolang isak dae. Tappa engka nasalah sedia anak lari mesuk lo sapa uai. Tidak lama kemudian engka ni romai pole tiwi uai si botolo dengan merek Le Minerale. Utanemi maka dakakna kenapa Le Minerale? Nabali maka da anu ustaz sengaja Le Minerale karena Le Minerale ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia hedendre laponganana de na langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Tapi sapa ile biriolo penne-penne. Engka mani penne-penne naruntu nainappa napatadangi riase na penne-pennewe nainappa nataro rioloku. Sitongenna madeceng upahanna gauna ya helaponganana. Tapi sengaja kak makutana. Maka dakakna kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Maka dakak magi na mala ko penne. Na suruh ko mala uai. Ternyata mappe bali ia helaponganana maripo pappe balinna. Dua mi ada na pau. Ia ro lagi mak bahasa arai. Tapi si senaweng kalinga pappe balinna kerek bulu-buluku nataro. Aga sabakna. Nasabak wetuku makutana maka dakakna magi na mala ko penne. Na usuro ko mala uai. Ternyata mappe bali maka data diban wa ta'ziman. Makiade nenia mapaka lebih. Gangkana weng kalingana ya ro pappe balinna materu upuada maka dakakna jaga itu, pelihara itu. Karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlakul karimah. Pertanyaan, salahgah ia rodendre laponganana nareko materu naserahkan uai si botoloe? Dek nasala nasabak ya metoro parentai. Nareko materu naserahkan uai si botoloe berarti najama ni parentai. Tapi sepakat ki
maka da malebbi gau na laponganana nasabak najamai parentai nasibawai pangaderen. Ya nahe. Kuelo ki salama akka coek ki. Tapi kuelo ki malebbi akke ade ki. Dan inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mama deni roka pacar ramai. Sebab mabela-bela kampuna pacar ramai. Insyaallah esona ahak mangoloe rewe ka pemet di kecamatan Matirobulu. 2 masiji esona ahak mangoloe. Pura Loro Nurul Huda Paero. Nurul Huda Paero. Kemudian wennia sene ku desa Panandrang. Insyaallah jadi kecamatan Matirobulu ya 5 ngeso na katelu ka hadir di masjid ta. Karenanya tafarajeka dampeng upak gangkan ni rokapang ceramata di lalenna wenni nasabak wakke torengi jamaah matu esona aha ya tomaro hadir ya wenni makuling ame ceramah tapa makeda ustaz siarang ulang. Nekia tawarajeka dampes sebagai penutup. Upakasei dendre. Pakasei dek gaga natiwi nabita sangadin napamase. Artinya apa? Apapun yang disampaikan oleh Nabi parelui riatekaken, parelui diyakini, agi-agi nasuruan nabita pasti pamase. Taparajeka dampeng termasuk maka majak sekee pamase to yaro. Asaba Bu engka 2 sipa samana elok pada tepuna. Aga yaro pertama seke, yang kedua reke. Tanya seke si bawa reke. Aga betuana ku ipak dibolai sipak kacoai malomo mesuk seke. Tapi nareko ipak dibolai sipak seke mabiasa mompok reke. Cuma yang menjadi pertanyaan iagai carana nama lomo ki mak bere. Taparajai kak dampem marenu kak mengkalinge rodendre laporanna ketua Basnas. Nasabah alhamdulillah bandingkangi galunna pinrang si bawa galunna baru yakinga makeda malowangi garunna pinrang ibandingkangi galunna baru. Yakinga sumber daya alam yang ada di Pinrang waselek resona pak banue di Pinrang lebih maegai naya waselek resona to berue. Nah alhamdulillah syukur kak mengkalinge den laporan na ketua Basnas nasabak lebih ni 5 miliar na tarima. Ia namua baru nape 24 miliar. Bakuling. Malowangi galun na Pinrang. Mega towa selek na pak banue ku Pinrang ibandingkan beru. Alhamdulillah mega ni seket na Pinrang. Engkana 5 miliar. Ia namua beru nape 24 miliar. Agak betul ananya lebih Malowang itu galuta. Taparajai kak dampeng. Bagaimana caranya barak kuah gawat dingi malomo mak bere? Taparajai kak dampeng. Maka dari topan ritata ku elok ki malomo mak bere engkalalo ki pusipa i sipak na tukang parkir pertanyaan maga sipak na tukang parkir iya ro tukang parkir maega otona dek na sombong. Ya lo otona tase digangkan na capu deton kana macai. Yang penting ya lemui 2 sebu. Pertanyaan magiro tukang parkir dek na sombo deton na macai. Nasaba yaro tukang parkir madecen na pahanna makedayaro otoe tania otona.
Tapi titipanna pun naik oto. Aga betuanna, selama engka ki sadari wiri makedana ya ro anu engkai risese tak sitongan natania apun nangeta. Tapi taro-tarona mi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya selama fong Allah ta'ala suruh ki semestina dena wedi mareke untuk pesui. Nah sabak tania anuta. Oleh karenanya engka pak doangan rampe makeda. Allahumma ja'alid dunya fi yadayya wa la taj'alid dunya fi qalbi. Puang tataroi lino rilalenna parekeku. Letakkan dunia di dalam genggamanku, ajak lalo taputama ilino rilalenna atiku. Aga sabakna, kalau dunia dalam genggaman, kita yang mengatur dunia. Tapi kapan dunia masuk ke dalam hati, bisa jadi kita yang diatur oleh dunia. Yang kana makede arae, laisa minal mushkilah, antakuna safinatu alal ma' walakinna minal mushkilah ayyakunal ma'u 'ala safina. Tania matu persoalan nareko engkalo piriasena uwewe. Ia mitu mancaji persoalan kumendre ni uwewe riasena lopi. Tania persoalan nareko engkalo piriasena uwewe. Ia mitu mancaji persoalan kumendre ni uwewe riasena lopi. Tania ma persoalan nareko engka toma tepe tuori lalenna lino. Ia mitu mancaji persoalan nareko lino tuoni rilaleng ngatinna toma tepe. Dan bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa kita yang mengatur dunia bukan dunia yang mengatur kita. Tapalomoengi atita untuk pesui sekena waramparata. Karenanya insya Allah selama engkau mungkin yakini maka danatiwi nabi tapa masai, maka kita akan sadar apapun yang kita keluarkan insya Allah lebih maege matu pasulena pole ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru nape 24 miliar. Ya. Sengaja pak kuliah he. Mudah-mudahan ini topin range isal. Isengnya leta. Saya kira mama deni ro ceramata di lalen na yeweni mamuare napak barakat manengi fong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik abna'ana wa banatina. Allahumma barik abna'ana wa banatina waj'alhum fi amanika wa dhamanik wahfazhum bihifdzika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil syarri wad dhair. Allahumma waffiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al abna'a dari da'wati wal irsyadi min ibadikas salihin wa awliyaikal muqarrabin wa asfiyaikal mukhlasin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.